جه رودا دم باش تماشاوان نیجا کرم کن بلتنا تایبت به باکور کردستان و ترکیه به بان سرنوچه دست بید ریوبریا خسر یا باکور و روشلات سوریه دست پیشخریک با قناغا نو یا سوریه راگهاند و تیدت خوازه ایریشن لشکری به تمامی راوستن سناتورک امریکی جید بیشه اگر ترکیه ایریشی کردان بکه و داعشی جزندانان براون. If Turkey attacks the Kurds and these ISIS fighters break out of jail, it's a nightmare for us, it's a nightmare for Syria, it's a nightmare for the world. That cannot happen. وزارت درویا ترکیه برفرهبونا دستلات اسرائیل لگرین گولانه لسوریه شرمزار کرد دیار کرد او جوه پیشوچونا اسرائیل نیگران نتانیاهو جی راگهاند کو وان شیوه روشلات ناوین گوهرتیه و گوهرتن بردوامه. شورمند سرکی سرکمار ترکیه رجب طیب اردوغان محمد اوچوم ده دربار دستور نو و یاسایبون زمان کردی ده گوت سروری یا ملت ترکه کجگل ترکیه پیکته جبر ویجی زمان ترکی تکانه زمان سردسته. کمیسیون دیارکرنا موچه که مانه ایرو جارا دومین لوزارت اولکاریا کارو جواکیا ترکیه کومبو جاوه فرمانبر و کارکران لانجام جوینه. تماشاوان نیجا سناتور امریکی لینزی گرام هشیاری لسر جالکبونا داعش سوریه دو دبیجه دوی امریکا لیکاریا کردان بکر ری نده ایریشن ترکیه. گرام ده هف پیوینه که دلگل کانال که امریکی گوت ده برجواندی امریکا ده که ری نده داعش جاره کدن وگر جبر که اگر او وگرن و امریکا جروشلاتا ناوین درخن اسرائیل جی جناب ببن. گرام هر وها گوتیه او ناخوازن چکتارین داعش جزندانان براون به تایبت دبن گواشین ترکیه ین لسر کردان لباکرو روشلات سوریه. لدوی امریکا نافچه که بیچک جبون هشتنا دلگرانین ترکیه جی چیکه. سناتور امریکی هشیاری دو دبیجه اگر ترکیه ایریشی کردان بکه و چکتارین داعشش گرتیگه هم براون و ببه کابوسک جبو وان سوریه و تمامی جیهانه نابه او یک رو بده. Leave it up to the Syrians to form their new government. بلا سوری حکومت خواه آوا بکن و بریار بدن که ولاتکی چوا دخوازن. لی برجواندیا ما اوه که نهلن داعش وگره قادشر. جبو 5 سالان لامریکا و لسرانسر اوروپای ترور بلاف کرن و مروف کشتن. جگدارن داعش بگیشتی آمورین کشتنه نه. دخوازن اسلام جی پاقش بکن. دخوازن پاشای اردن و پاشای سعودی جهوله راکن. دخوازن امارات بکن دستلات که اولی. ام نخوازن اف خلق روشلات ناوین بریوه ببن. ام نخوازن امج روشلات ناوین بینه درخستن. هر وها او دخوازن دوستین مین لی اسرائیل جی جناب ببن. 50,000 چکدارن داعش لباکور روشلات سوریه دبن کنترول هفپیمانین امریکای کردان دانه. دبرجواندی ما اولکاریا نشتمانی ده اکو او جزندان نرون و خلافت جنوب آوا نکن. ده هلوشاندن خلافت ده مچار لشکرین خواج دستان. خواده رحمه خوالوان بکه. از نخوازم داعش جگرتیگه براوه. ترکیه لباکور روشلات سوریه زخته لکردان دکه. بدویا ما به نافچه که بیچک هیا. ترکیه دربار هنگ جوان کومن کرده دلگرانی خوین اولکاری این رواهنه. لی اگر ترکیه ریشی کردان بکه و افچک دارن داعش جگرتیگه براون و جبو ما ببا کابوسک. و جبو سوریه ببا کابوس. و جبو جهان ببا کابوس. او یک نابه. It's a nightmare for the world. That cannot happen. ریوبریا خسر یا باکور و روشلات سوریه دست پیشخریک با قناغا نو یا سوریه راگهان تماشاوان نیجا چند خالو داخوازی دیده اشکره کرنه. دست پیشخریا ریوبریا خسر باله دکشین سر پاراستنا یکیتی و خاکا سوریه جیریشن ترکیه و گروپین سرب ترکیه و داخوازا راوستاندنا چالاکیین لشکری و دست پیکرنا دیالوگا نشتمانی یا گشتی دکه
هروها دبیجه دوی جوینه که آوارته به بشداری همو هزین سیاسی سوری لشامه ورلدار خستن. ثروت و چافکانی آبوری ملک همو گل سوریه نه دوی با آوایی که یکسان بین دابش کرن. دوی گارانتیا وگران اشتجهن رسن و کوچبران بیداین به هفکاریا حسد و هف پیمانان شر لدجی ترور بردوام دبه. وزارت درویا ترکیه راگهاند کو او بریارا اسرائیل یا برفره کرنا سینور گرین گولان ین لسوریه شرمزار دکن او جوه پیشوچونا اسرائیل جی نیگرانن. وزارت درویا ترکیه ایرو لسر هبونا اسرائیل یا لسوریه داخویانیه که نویسکی بلاف کر. داخویانیه ده آماجه بویه که دایه کو چالاکیه اسرائیل ین لسوریه زرار دگهینن هولن آواکرنا آشتی و آرامیا سوریه و بانگل جواکا ناف دولتی کرنه کن نرازیبون خواه در ببرن. وزارت گوتیه بریارا برفره کرنا دستلات لسینور گرین گولانه بارمانجا برفره کرنا سینورن اسرائیل قوناغ کنویه. افگاوا اسرائیل کو کتیه هرما جدا کرنا اسرائیل و سوریه لدجی لهفکرنا سال 1974 ایریش نازمانی و پفچونا اسرائیل لسوریه وان نیگران دکه و او بریاره شرمزار دکن. لگل وی که داخویانیه ده تی گوتن کو دوی جواکا ناف دولتی لدجی همو چالاکیان حکومتا سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو نرازیبونا خو نشان بده وان چالاکیان راوستینه. بله تماشاوان نیجا به گمان گلک گوهرتن لسر عرده رو ددن تشتا گرینگ نها دناوا کردا ده گوتوبیجا کوته کرن و کرد چاوا کاربن ده سوریه یا نو ده مافین خو مسوگر بکن دست کفتین خوین حتا نها بپارزن و وان دست کفتان زیده ترشی بکن. اما ده کاری چنه دناوا کردان ده گاوین کو کرد حتا ویکلیه داویجن چقاسی وان دست کفتان مسوگر دکن. از جبریز جمعی چک بپرسم اکادمیسیان بخوان نهاج آمده لگل من ادم باش بریس. بله لسوریه هونجی دبینن آماده کارین بله آماده کارین آواکرنا حکومت کنو هدی تینه کرن دا خویانی و گاوین کو همو آلیک جالی خواه داویجن هنه ای کردین روژاواجی داویجن هنه اف گاوین کو حتی انها جالی ریوبریا خسر و حسده و تینا آویتن هون چه قاسی دی جیه دبینن یانجی هون چاوا دنرخینن gelek spas ji bo mazovaniya we tamam lê binêrin li Sûriyeyê diyarek ez bêjim pêvajiyeke nû dest pê kiriye û qadeke nû vebû û rêveberiya Xweser li Rojavayê jî hewl dide bibe parçeyeke vê pêvajoya nû diyar e biya min hin gavên stratejîk jî hatin avêtin yani jaliyekê ve rêveberiya Xweser hewl dide bi aktorên wek Amerîkayê wek İsraîlê wek dewletên Ereban تکلیه خو از بیجم خورد بکه چند نوچه درکتن کو هولدانه که و دولت عرب به آلیکاری آمریکایی و هول داده دنا شامی و یعنی به هتشی و ریوبری خسر ده تکلیه دینه نابینکاری بکه هر وها اون جزانن از نشاشم دروج بری آلا نویا هتشی و آلا نویا سوریه اوجی قبول کردن و بلند کردن لیله ور بیامن کماسیه هری مزریان جی هینا کو لازمه کرتن بیتر گاو باویجن لیله بریه خسر گاو باویجه بچک مسئله یا یک رنگی و یک دنگی کردایه یا مخابن لگل کو 13 سال درباس بو لسر دبیجم شر نافخایی یا لسوریه تفکر و حرکت سیاسی کرد حتی نها نکاری ندبیجم یک رنگی و یک دنگی که سیاسی آوا بکن این آجیز بیشتر کرد دو پارن لروجاوایی از بیشتر لروجاوا کردستانی و دیاره کو یعنی اف مسئله و به دینامیک اساسی کو کاری کرد بکاربن ببین پارچه که سوریه نو و ببین خودی مافین خو
لور بیامن هینا جی احتمال که از بجم قریزه که مزن هیا لور ریسک که مزن هیا جبو کردان لسوریه امتحان هایی مزن بیامن نایبه لیسکه که چاوا برز چیچک یعنی لیسکه که وهای کودخوازن کردا بکنه دوبش و بوی رنگی با آوای کی پرچه لسر ماسه رونن با آوای کی لواس یا ریسک اوه جخواه اگر که کرد نکاربن یعنی ماسه که هفپاش آوا بکن یعنی وک یک رنگیه که یک دنگیه که سیاسی آوا بکن که بکاربن به شامل اقصه بکن به ناوی گلی کرد و جخواه گرک زحمت به یعنی جخواه وشتر کردان نا بیامن لگور بری یعنی لگور روابری اساده بچه قرس بویه yani jiber Kurdan bereli Rusya hebu, İran hebu ve kade ka manevreyi hebu bu siyasata Kurdan. Lelevir damam le binerin jariye ki ve pozisyona İsrail'e gelir kurt buye ve dibeku piçek kada rojavayı veke u berfirah bike. Levir Rusya çu, İran çu ev siyasata balansı tek çu u jxeyni vi Türkiye'ci edvejim carek edin ve geriye sermase. Yani ev 10 sale Türkiye ne aktöre ke kulisti ke sazdı ke kade sazdı ke le grani vek aktöre ke edvejim piçek kade xeradı ke usabu le Türkiye ve geriye sermase u pozisyona Türkiye gerek kurt bu. Na dilevşa heyide heger ku Kürt bu xazın yani pozisyona Türkiye'yi piçek balans bikin u hember ve kada kurdan berferah bikin yani şart esası de be yek denge ke be ku de be aktöre ke ku dnava de kada navnetebeyi da baba ke zelal u eşkere binavi hamu kurdan bir kere kısa bike eğer ku ev potansiyel ev aktörün dernek ve holi jukhuş riskin heyve mezentir be şuna Türkiye heger onji azbar monji şopinen yani خلا کو بهتر بالا خود ده اوه yani böyle ور حرکت که بجم که کردان تمثیل نکه هیه جدری سوریه هاتنه و نه تمثیلکاری کردی سوریه نه لور دبی قاده اساسی کو تفکر و حرکت کردان بشک بالا خو بدن ورا خورد بکن دبی تمثیلکاری کردانه ربو ویج اگر کو همو تفکر و حرکت سیاسی بکاربن یکتک آوا بکن و هم بهتر دنا قاده نابنتوی دا او هذا وانا تمثیلکاری و خورد ببه ويريل بلد بجم مداخله تركيا بيجرن ليه ليفر مخابن وكي ميجو حتى ايروجي يعني قال كو 16 سال درباس بيه ايرو دقاده تمثيلي ده هنا جي كماسيه كيه هنا جي بجم نما اختورين نابنتوي لي دنيرن ده اختورين كردان انا وابحد جي لهف ناكن وحتى ايروجي نكارين ده بجم يكرنجي كو يكرنجي كسياسي اوا بكن ev yek kad vedike ku aktörün ku duxazın lê ber Kurdan vekin servê kadê bilîzin û ez bêjim ittifaqên û ava bikin. Ji bo Kurdan yani hatta herî stratejik bir yamin yani yek rengiye duyem jî hêza wana diplomasiye ye. Lê hêza diplomasiye jî girêdayê yek rengî û yek dengiya siyasiye yani ittifaqa Kurdan e yani li vir nakê masiyekek û krîzeke mezin heye haku ez bînim. Belê lê birêz çîçek mesela eger bi awayekî giştî mirov berê xwe bide pozisyona Kurdan li Rojavayê Kurdistan û Sûriyê qadeke berfereh axeke berfereh kontrol dikin hêzeke serbazî ne û gelek cafkaniyên xwezayî siruştî yên Sûriyê û Rojava jî kontrol dikin. Ev yek gelo pozisyona wan bihêztir nake wê nebe sedem ku karibin qezencên xwe zêdetir bikin û biparêzin? Na araslama emli binerin heza askeriye siyasiya Şam'ı yani ayete şey tane ternake koz bir meza Kurdan beşkine evyek berdar deste medaya adu yemin opozisyon cidna kadar du pare yani lejor on zanın arteşan eteveye Suriye heye ku Türkiye'ye ku yek destek dike u kontrol dike dna kadar parçayı siyem ev İsrail du haftaya hemu benesaziyen askeriyen Suriye'yi tek birin yani evci zahmetek ucu bu ana Şam'ı ku şereke mezille hember Kurdan vekin. Devek kadet edbejim tengasiye ektune. U Kurt khadi avın, khadi petrolün, khadi çavkanine evci gerek mühime. Hezaviye askeri gerek kurte. Yani bahsa 9,000 asker dikin yani asayiş teyda. Lever ligel vantıştan na riska heri mezin edbejim pozisyona Türkiye'ye jibo Rojava'yı. Na reveberiye Rojava yani heda khoya askeri yani dravşa heyda ya beyku diplomasiye ke baş bike nikare le berez bejim Türkiye'yi bigre yani Türkiye na ev derbek riskek dibine ve hav dide ko bejim khada Kurdan le wurtang bike le vir eğer reveberiye khasar
nikar bez bejim yani kanaleke diyalogu bi Türkiye ile veke yani bu vihin ez bejim gavan baveje ve heger nikar be kada diplomasi ez bejim xurt bike ve zahmet bez bejim lehember Türkiye ile bigre yani bu ki Türkiye balans bike yani lehember Türkiye bigre lur müzakerek lazım bu bir hengav lazım bu kada diplomasi xurt bike hengav lazım yani ev mesele tane çektari heda çektari u av petrol nine ev ternek ez bejim ku revberiye xaser روشه هی بپاریده و قدر کردن بر فرح بکه یعنی با پاراستنا روشه یعنی قدر استراتژی و کی موقعیت بجن پوزیشن ترکیه bu bir hengav lazım. Leviş ittifak mühime. Yani eğer ki Kürt bir ek renk ve bir ek denk bin heza xwayet temsilkari Kürt bikin ve kada diplomasi ji berfireh be ve ev yek ji ve tamamı ve liber müdahaleyin Türkiye ji bigre ve ihtimale ku liber müzakere be Türkiye ji veke. Yani belki Türkiye ji pozisyona xwser ve ki piçek bu goherine. Jiber ve ekez bejme mesela yekrengiye kurdan gelek stratejik. Le brasti bandora Türkiye naha dve Suriye ya nude او قصی خورت پوزیسیونا و اجبر لگور هنک علی اند بین پوزیسیونا ترکیه نه او قصی جی خورت تنه دخوازه و سانی شام بده کو باندورا و زیده لسروان هزین کنها سردستن هیا یعنی مبستا من دبکو بچکرنا هرمک تامپون ترکیه راضی ببه و ایریش خوال سر کردان راوستینه یانجی روشا کردان یانها قبول بکه Ya şkolu ronjizanın me beri bejim bir serokatiya bahçeli pevajoya kenu despekir nalur leheki da li Türkiye ji pevajoya kenu heye opsiyona kenu heye u ev yekşi ihtimala levkirina Türkiye ve bejim revberiye xaser piçek xortike yani nam damalı pozisyona Türkiye binerin rast lehel ki da jibo siyaseten afxoyin kısadike Türkiye'yi yani u duxaza piçek pozisyona xort bike u jikada bilind ez bejim kısa bike ev diyare اگر کن انجام رونشتن از بجم 8 دولت عربان و تدا یکتی اروپایی و نتوین یکی تجیه و تمثیلکاری وانجیه بو اون لی بنیرن شو قادا ترکیه قاسی کد بیجه نبرفره قادا ترکیه جی گرک تنگه جبر کنا تمام انجام دکتراسیون بنیرن دبیجن ادی لازمه لسوریه همو چک بیدنگ بن yani alır vak SMO ku Türkiye destek dike vak aktöre ke ku istikrarı xeradı ke maye jiber ve ke qada Türkiye bir amca qasda berfleha şek sinor hene ku ev sinor jali İsrail ve jali Amerika ve jali devletin Araban ve tedain lever eğer ku yani dinav Kurdan yani Kurdin Türkiye ve Kurdin Suriye ve Ankara'da diyalog ek ve nebe rastla Türkiye debeku ez bejim hamu tiş releber negre levi pevaji ve gerek ve zahmettir bike yani potansiyel Türkiye heye. Belki Türkiye her kida Arabana diplomasiye de meşine her kida na heteşe bin tesir Türkiye'de Türkiye kasne je heteşe durunne honcizanı çen salı İdlib'e de bin parasına Türkiye'de bizim heteşe xurt bu lule ve berek avakir hükümete avakir و إلو أف حكومات هات شامي يعني تأثير تركيا سر هتشجع هي سر سموية هي للي قال فيها كي بتكلية ويا بدولة عربان وبأمريكا يجي هي وأكو زبينهم أمريكا بخجي يعني دخازة دناف كردان وأنقرة ده بيجن برك نو أوابك يعني أبج فيها كي دخازة يعني بتمامي ده مملي بين الراس ده قادة تركيا خاصة كده بيجن نبر فرها لتركيا دكارة بيواجهة آرامية يا لسوريا أصلاً بك أف هي زاوية أو هي زاوية عسكرية هي أو هي زاوية دبلوماسية هي وطيبتي جالي ديموغرافيك بيجي يعني هذا كمان زلنا تركيا أفجي هذا ك بله متخصص ويكيجي جواب برسم كهون جارن ويسا عفرين سريكاني وغريس بيتش هواد بينن دويدا ما بيشته يعني لور اكو زبينم يعني كرت وببن parça ke rejimanu Suriye'yi lewek aktörek idari و siyasi usaxuya ku ve girani piçek ve bebe roşlata ve bebe yani ve kurt de kada de coğrafya roşlata Fırat'da ve entitek ve avabikin ve hezek siyasi idari hebe lila ali Afrin'i le Cerablisi evliske ku kurt lever vek minority vek kim velatiyen ke lewur bimine ve heza wana idari و siyasi و askeri لور نمینه دو داخویانیه سروکی اتشی گولانی هبو دو کمی هول بدن که کرد دگرن افرینی لمال آخوا بجیب انجاره کدن لی جاری عسکری اداری و سیاسی و مینا کو چمی فراتی وک سینور کاتیه قبول کرن هم جالی کردان و هم جالی بجم
شامي و وك انتيتاك اداري وسياسي وعسكري بيعمل كم فرات بشكل بسينور هذا كردان لافريني لجرابلس لشحباي لحلب بشكل قلسبه وساقيه ذكر گلکی سپاس برایز جمعچی چک اکادمیسین توش آمده میوانی مبوزور سپاس تماشاوان نجا حکومت ترکیه تاوی وزارت و دام و دزگهین پیوندی دارجی نها هولک یکجار زیده جبو و گراندنا کوچبرین سوری دده ام روزانه بحثاویه کن لتمام درین سینورین دنابرا ترکیه و سوریه ده گلک آماده کاری هاتنه کرن او درین سینوری 24 دمجمیران وکرینه کار دکن جبو سوری وگرن لی تاوی وی کجی لگوری داخویانی وزارت نافخویا ترکیه حتی روزا 13 و مهه تنه در دورا 7000 کوچبری وگریانه کوچبرین کو خودی کارن دبیجن او نها نکارن هم بجاره که ده دفج کار خبردن و وگرن هنک جی جبر نخوشین خو بردوامی جار سریه نجارن دمک دنجی لترکیه بمینن وگرا کوچبر و پنابرین سوریش بو ولات خو بردوامه لگوری آمار وزارت کار نافخو حتی روزا 13 ویمه 7621 کوچبر و پنابر ج ترکیه و گریانه سوریه لالیه دی کوچبر و پنابرین کو جبر کار و بار خواتان ها پلانا و گر نکرنه و لپیشی آوانجی و گر خویا نکجی هنه از نهال ورد خبتم جبر ویک دوی از کار خوال ور پاقش بکم زاروکن من الور دخوینن دما خوندن اخوا بداوی بکن باذن خدای امی وگرن ولات اخوا ان شاء الله عبلاتنا انا بمحل عند الوالد از دکان باوی خود خبتیم من کار پنجره آن دکر بگمان امی وگرن سوریه لین ها ام نکارن جبر کو تشتین باوی من دکان دمانه و شکر جو خدای را ام باشن ام لرحای دجین از دبش ریوبریا ورزش ده خوانده کارم أنا بدرس سبور ينتج إدارة رياضية بالعربي احمد رجب خلکی ادلیبیه افجی نه نکاره وگره باجاره خو جبر کو اف نخوش شکریه و لنگه کی ویژه جبر نخوشی هاتیه برین اف نچاره کو جبو ورگرتنا خدمت تندرستی لترکیه بمینه وگر جبو من نگنجاوه جبر کو من نقلا گرچکی کریه و پیوستیا من بلینرین و درمان کرنه هیا از بردوامی سردان نخوشخانه دیلو که دیکم لسوریه درمان به دست من ناکوه و نرخ و گلکی بلنده لور هر مه درمان بلاش ددن من جبر ویه که امه بمینن و ببینن که چه دبه اگر خواده بخوازه امه وگرن پرانیا کوچبر و پنابرین سوری ینکو نهاد نیتا وگردنینه خودی کارگهن و پرانیا وانجی نکارن به یک جاری کاروبار خوین ترکیه بهلن هلا احنا كلياتنا بدنا ننزل عشان لانه هنيك تنه دخواز ما او کو ام وگرن جبر کو مال مال ورو دوی ام خانی خو نوجم بکن و تلویزیون خزم ماجی بیکو بکم خانی کرید دکارن وگرن ور ام دکارن مال خود به آرامی بجین لانه رجع الوطن وما تم يعني في شيء خوفنا لگوری آمار فرمی یا وزارت کار نفخل ترکیه 2,938,000 کوچبر و پنابرین سوری هنه لگوری آمار فرمی یا شارداری آنتاکیه لنافچه ریحان لیه که گریدای آنتاکیه هجمار خلق خوجهی در دوران 95,000 لبرانبر وی که جه هجمار کوچبر و پنابرین سوری دیگه 130,000 کسان و بشه کوچبر و پنابرین سوری ین لوی نافچه جی جبر کو دست واندا کار و بار هیا هیجی جبو وگره آماده نینه شوکت ترکی رودا ریحان لی لباجار استانبول کو هجمارک زیده یا کوچبر و پنابرین سوریه لید مینن پلاتفورما پاراستنا مافی پنابران هیا تماشاوان نژال ور داخویانی یک لسر روشا کوچبران بلاف کر کوردیناتورا پلاتفورم دکتر یلدز önен برسوا پرسین هفکار ما عمر سونمز داید درباره روشا گشتی کوچبر و پنابران ده میبنیرن چگوتیه
دم باش بله پشت هشت قانونی پنابرین سوری روشا پنابرین سوری کل ترکیه نن کو در دورا 3 میلیون باوی که فرمی لته گوتن کو 3 میلیون زیاده تر پنابرین سوری لباجارن ترکیه و لباکوری کردستان دجین بگومان هجمارا پنابرین سوری هری زیاده جی لباجار استانبول باوی که فرمی در دورا 530,000 پنابرین سوری لباجار استانبول دجین لیکن اقامت آن نر استانبول نه هجماره که گلکی زیاده تی گوتن کو در دورا میلیون کی پنابرین سوری بس لباجار استانبول نن بگومان جه هشت قانون وروا هر زیاده ابن نقاش دناف جواکا ترکیه دا و دناف سیاست دا ترکیه دا تکرن که پنابرین سوری و چقاس وگرن و کنگ وگرن اب یک هر زیاده تی مراق کرن دبجی پرسو لپرسینان نه وزیر نخوی ترکیه علی لکای دور راگاند کو حتی وگاوی هشت قانونی حتی 15 قانونی در دورا 7600 پنابرین سوری جدرین سینوری ین ترکیه در باس عالیه سوریه بونن نهال gelme koordinatora platform mafin penaberan doktor Yıldız Önen heye ku platform mafin penaberan jî ev demekî li ser rewşa penaberên Sûrî kar û xebat birêva dibin ji sazî û her wiha komeleyên mafên mirovan pêktin îro jî civînekî li darxistin li komeleya mafên mirovan îhadê li şaxa Stenbolê li ser ew penaberê Efxan کل زنگول داخل بازار زنگول داخل هاتبو کشتن هاتبو شوتاندن لسروی داخویان یکدان و اویجی روزا چهارشنبه میجی لسر وگرا پنابرین سوری و داخویان یکبدن نهال gelme دکتر یلدز önن هی ما مستهم خیراتن دسری دان ها وزیر نافخوی دبیجه 7600 وگریان سوریه ev hejmar normale hon serida çawadı binen ve rewşe ولی پر نورماله yani میجد گو قید 10,000 ancak xarı vakte go 8 milyon Suriyeli vedereni bas prani zaten 10 salı 13 salı vedereni prani zarokon zaten vederi xode dayı gora yerli kaya nehsit hazar zarok Türkiye xodedanı vanal vederi dar mektebi Türkiye himbunu jiyana xo saskırını kari xo çekırını xani xo ditini yani az barnak jivana kesek bu xazı vegere zaten navan vakta amje bir Suriyeliler de peyvin bir organizasyonu var de peyvin prani de bejin hayal Suriye braji jiyanek nüh jiyanek demokratik jiyanek beşer sazne be em naxazı vegerin o praniye zaten az barnak vegerin ji ana vayet Almanya joni ne bu vakta şeyzdeydi çünkü Almanya prani de godu va Türkiye düse sala bixabetin 5 sala bixabetin dur vegerin vay serviyede 6 hafta sal der basbi kesek ve nagar yani goramı zaten kesek ve nagar yani düveci 10,000 20,000 nühatını jiyana xolve deri saz nekirin prani zaten civan dağarın vanav 7,000 pensidi belki vacı ditti vakta cilve gözyacıl deriyedin edibine prani civanın zaten nühatını şu jiyanek ve deri nikan saskırın icava digarın dağarından malbatta xon bas pranil vederi bir malbat hatın vederi malbat saskırını jiyana xo nühtü saskırını az barnak vegerin Kişan şartı mecdve bet çekirin be amade kirin Suriye ku karbon vegerin ligorite o çıqas ve bajo demek ki proseke çıqas ligori ve tahmini ve bajon ko beşeki buxazın vegerin beşe buxazın vegerin beri her tiştiydi ve şartüne be anal vederi şart doğumu ve Mujizan'ın Milli Suriye ordusu hin şerdik Lijer İsrail haya Golan Tepesi'nden diye o Kuyay haya Şam'ı evi varı yani şer devamdık başkanı Suriye Navinay Biramı başbakan Drojberi daxuyanek kırdı beji hin avı alatik tüneye yani işte emme bakın avı alatik binin hin yani hoşki perevan tüneyi hoşki xarnavan tüneyi dibejin Halep'i anandan goraberi dehkat zede buyu yani dünkan nam bıkırı xarın tüneyi ve xarın tüneyi av tüneyi alatik tüneyi şer doğumu dva ortama zaten ve ortama bereyi jbe onu tiştek nahati guartın şuna esat pırbaşı ama ya kabul dikin bas şuna esat tenakha ne tera benaparaj bu vegarine naka le siyaseta Türkiye ve civaka Türkiye'de hevi ve bendavariye ki heyi. Dibeni di Suriye tamam khalas bu, azat bu. İdi hükümete kanuti avakin ve hamu penaberin Suriye vegaran. Bendavariye ki vahiye. Ligori ve ev bendavari
زۆر و زەختێکیشی سەر پەنابەرên سووری چێتکن ئێکو دخوازن دەبەر بمینن ڕەوشەوان çawa jaliyê psikolojik ba mesela. Dîsa ditirsin ama vay seçar sağlı wek em her tim bitere dipeyvin seçar sağlı erişek pir mezin ser Suriyeliya heye ki de ve xwe dike dibêje Suriyeli divê vegerin qet nafikirin vana ji ku hatine o Suriye ana durma ve çawayı ji bo qet nafin wani tiştê wani dibêjin ne nav gel jî heye vatişta siyaseti nijadperest ırkçı bizanayı çêdikin. İyi Parti Dervişoğlu, Ümit Özdağ insani wenin dibêjin û mirov giş wenî ezber dikin va ezberat tiştekî pir nebaşi vay 13 salî em bi hev re ne dijî neva ew jiyana me bira divê bidome divê em wenî bifikirin. Suriyeliya pir ditirsin dîsa roja dinê çarşema dinê em bi Suriyeliyarin me civînek çêkirin giş dibêjin ji devletê jî telefon ji mertê dibêjin geri dönüş ji were geri dönüş haritası çêbikin em tiştekî wenî nikanin çêbikin ji ber ku mirovê me piranî naxwazin vegerin. Ji xwe Wezîrê Navxweyê Tirkiye Alî Yerlikaya bawerim bi sazî û her wiha rêxistinên penaberan re jî civînekî jî gu em ê li dar bixin em ê nexşeyekî jî em ê çêbikin divên ew ê proseyeke li pêşiya me hebe heyameke li pêşiya me hebe. Niha roja çarşemê wek platforma mafên penaberan hûn ê daxuyaniyeke bidin. Merkeza wî de çi heye hûn ê behsa çi bikin daxwazên we wê çi bigelo. Em dibêjin vay 13 salî em bi hev re ne divê em bi hev re jiyana xwe bidomînin. Em wan netirsînin heya kanibin heya dixwazin heya ke ew dixwazin vegerin divê em Suriyeliyal vê derê bi wan re jiyanek nûh saz bidin. Zor spas. Belgelme Doktor Yıldız Önen Hebu, koordinatora platforma mafên penaberan wekî ku wî jî behs kir niha beşekî zêde penaberên Sûrî piştî ku êdî rewşa Sûriyê êdî heteşe kontrola Şamê bi dest xist li Tirkiye hebûna xwe ya li Tirkiye êdî di nav tirs û metirsiyê de dibînin dibêjin belkî bi awayeke zor û zext ew neçar bimînin ku vegerin bo Sûriyê lê dibêjin karê me li vir em 10-12 sal êdî li virin zarokên me diçin dibistanan kar û kargehên me herin ji ber wisa ji nişka va di nava çend mehanda nemimkin ku em vegerin helbet piraniya wan daxwaz dikin dilê bi dilxwazin ku vegerin Sûriyê lê dibêjin lazim ku pêşî şert û mercên li Sûriyê baş bibe êdî ew şerê navxweyî bi dawî were ewlehî bêsaz kirin hikûmeteke demokrat bê ava kirin da ku ew karibin bi dilrehetî vegerin Sûriyê. Belê ev pirsa koçberan bû temaşevanê nêja zindaniyekî xelkê kilîsê piştî 20 salên zindanbûnê li Sûriyê bi malbata xwe şabû. Mehmet Ertürkê 53 salî nişteciyê gundekî parêzgeha kilîseyê li Bakurê Kurdistanê sala 2004 bi tometa qaçaxcîtiyê hatiye girtin 15 sal cezayê zindanê wergirtiye lê 20 salan di girtîgeheke Şamê de maye niha vegeriyaye gundê xwe ku 10 deqîqeyan sînorê Sûriyê dûr e malbata xwe şabû. Ew di vê raporê de behsa îşkenceyeke dûrî aqlê mirovan dike. Mehmet Ertürkê 53 salî niştecihê gundekî parêzgeha Kilîseya Bakurê Kurdistanê ye. Ya bir insan öldüğünde ya yakasını tutulur yani çöpe atılır mı? Sala 2004 bi tohmeta qaçaxçitiyê hat girtin. 15 sal cezaya girtîgehê lê hat birîn. Cezaevine girdiğimde bu fotoğrafı çektim. Piştî 20 salî girtîgeheke Şamê ya Sûriyê niha vegeriya gundê xwe ye ku 10 deqîqeyan ji sînorê Sûriyê dûr e û bi malbata xwe şabû. Çok işkence yapıyorlar abi. Çok işkence. Ya aklına ne geliyor? Em işkence kirin, gelekî işkence kirin. Bi hemû tiştekî gotê bîrawe. Dema bi çakoçe li zendên medan hestî ji nav goşt derketin. Li paniya medan min bi çavê xwe dît. Ava kilandî ser pişta hevalekî min derjandin. Goştê pişta wî hat xwarê. Me gelek êj dît. Ne cul û berg û ne jî av û xwarin hebû. Tenê ew bû got bi vî awayî li quncikê rû diniştî. Me gelek êj dît. Weke mirov di nav tabûtê de be. Niha jî şopên îşkenceyê li ser laşê wî diyar in. Nikare nanê ku hevjîna wî jê re pijandiye bixwe.
ji ber îşkenceyê nîvî diranên wî nemane û nîvê din jî hindik maya bikevin. İnsan öldü mü yakasını tutur atar. Kesên canê xwe ji zezdidan di avêtin zibildanekê nizanim piştre termêwan dibirin kû derê. Min her roj di kunceke biçûk a derî re temaşe dikir. Bi kêmasî 4-5 kes dimirin. Bakardım. Günde 4-5 kişi cenaze vardı. Gözümde 50 kız 6 aylıktı. Geldim. Mehmet Ertürk dema hat girtin keça wî şeşmehî bû. Kaç yaşında? O da benim çocuğum da ben çocuğumu karım. Malbata wî bêhêvî bû û wiha dizaribû ku miriye. Niha bi vegera wî dilşadin. İşte küçük bayramda giderdik. Kayınlarım bana şey yapardı, kağıdı yapardı. Me di cejna niştimaniya Sûriyeyê serdana dikir. Tiyê min belgeyên seferê amade dikir. Zarok gelekî biçûk bûn. Em dibin baranê de diçûn. Me li wê derê kesek nas nedikir. Em li ber deriyê girtîgehê demjimêrekê di sirê de diman. Da ku derbasî hindir bibin. Gelek zehmet bû. Demam derbasî hindir dibûn nedihiştin em 10 deqeyan bibînin. Zarok digiriyan û derdiketin derve. Heştê kanûna îsal li Sûriyê deshelata Beşar Esed hilweşiya. Deriyên girtîgehên wî welatî hatin şikandin û girtî hatin azadkirin. Lê hinek ji wan heta niha nehatine dîtin. Şêwirmendê serekî yê Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan Mehmet Uçum di derbarê destûra nû û yasayîbûna zimanê Kurdî de got serwerî a milletê Türk e ku ji gelê Tirkiyê pêk tê. Ji ber wê jî zimanê milletê Tirkî tekane zimanê serdest e. Di demekê de ku li Tirkiyê behsa destûreke nû û yasayîbûna zimanê Kurdî tê kirin, Şêwirmendê serekî yê Serokkomarê Tirkiye Mehmet Uçum nivîsek nivîsî. Uçum dibêje zimanê dewletê ango zimanê fermî Tirkiye di perwerdeyê de tekane zimanê neçarî jî Tirkiye. Ji ber wê jî di destûra nû de eşkere ye ku wê tu xalek li dijî prensîbên vê rêkarê nebin. Şêwirmendê Erdogan dibêje bikaranîn û fêrbûna hemû zimanên dayîkê mafekî mirovî ye û erkê dewletên demokratîk ew e ku di vî warî de azadiyê dabîn bikin û li gorî daxwazan derfetên pêwîst bînin. Uçum dide zanîn ku ji bo fêrkirina ziman û zaravayên cuda yasa hatin guhertin, dersa adîgecî, abazî, kurmancî, zazakî, lazî, gurcî, ernawûtî û boşnakî têne xwendin, dibêje derfetên bikaranîna tîpên Q, X, W ku di Tirkî de nînin û di Kurdî de zêde têne bikaranîn jî dabînkirîne. Komisyona diyarkirina mûçeyekê mane îro civîna xwe ya duyemîn li Wezareta Ewlekariya Kar û Civakê ya Tirkiyê saz dike. Temaşevanê nêja Komisyona diyarkirina mûçeyekê mane ji 15 nûnerên karkeran yê karsazan û hikûmetê pêk tê. Civîna xwe ya duyemîn îro li dar dixe. Civîna wan demjimêr duyê piştî nîvro dest pê kir. Civîna yekemîn ya komisyonê dehê vê mehê hatibû kirin. Wezîrê Ewlekariya Kar û Civakê Vedat Işıkhan beşdar bibû di civînê de Işıkhan amaje bûyekê dabû ku di diyarkirina mûçeyekê mane de wê rêjeya enflasyonê hêza kirînê ya welatiyan pêwîstiyên bazara kar û mercên aborî û civakî li ber çavan bigirin û bi hûrgilî lêkolîn li ser vê yekê têne kirin. Ev di demekê de ye ku niha mûçeyekê mane 17,000 lîre ye. Li gorî sendîkayên kar û karkeran sînorê birçîbûnê gihîştiye 30,000 lîreyê. Niha jemêbinê Rinka di nava 24 demjimêran de çi çêbûye şaredariyên Amed û Wanê dibin banê şaredariyên xwe de ji bo asankirin û gihandina xizmeta zêdetir ji astengdaran re rêveberiya astengdar û pîrûkalan ava kirin. Ev yek jî di komxebatekê de ragihandin. Hevşaredarên Amed û Wanê û hevserokê Dem Partiyê Tuncer Bakirhan sazî û komele û çalakvanên nîvîşkanan ji bajar û navçeyên cuda tê de beşdar bûn. Avakirina vê rêveberiyê yek ji sozên şaredarên Dem Partiyê bû ku di dema hilbijartinan de dabûn. Kimdir normal? Bu normali tartışmaya açıyoruz.
شهرداریان بجاری مزنین آمد وانی دبن بالای شهرداریان خدا سروکاتیا daireye astengdaran o kesim temen avakirin. Eksikliği ve tamamlanmamışlığı kendi içerisinde hücrelerine kadar hisseden bir hapishanedir. Lijne o komisyona revebirin heremi Adem Partiyeci. Belkef tavakirna wan daireyan bisernava. Revebirin heremi da politikayın astengdaran la amede komxebatek li darxistin ve avabuna daireyin astengdaran ragandın. Bundan sonra şehrimizde, Diyarbakır'da görme engellileri... Jiruşun del bajarê me hemû alfabe dê ji bo kesên nabîne bikaribin bixwînin werin çêkirin. Dibin banê şaredariyê de em ê ji bo kesên nabihîzin kursên zimanê nîşandek vekin û vê ya berbelav bikin. Ji îruşun de li vî bajarî de hemû civînan de tercüman û ango wergêrekî zimanê nîşandek dê hebe. Ji bo kesên astengdarê fîzîkî ne ji bo otobusan bigirin ta peyarêyan heta têketina malan pêwîstiyên astengdaran yên hatin çûyînê dê werin durust kirin. Binalarımızın girişlerine kadar hepsi erişilebilir olacak ve bütüncül olacak. Engellilere yönelik negatif algılara karşı duruyoruz. Didanasina avabuna daireyin revebirin u hizmetin ji bo astengdar kalemir û pîlejinan da. Hevserokê Dem Parti Tuncer Bakiran jî beşdar bû û axaftine kir. Hemen yanı başımızda Ahmet'in, Urfa'nın biraz ötesinde bir savaş, bir çatışma süreci yaşandı, yaşanılıyor halen. Vaya li ber me hema piçek ji derveyê Amed û Urfayê şer û pevçûnek hebû û hê jî dewam dike ev şer û pevçûn. Helbet şer tenê bi qirkirina gelan û baweriyan bi dawî nabin. Di heman demê de şer û pevçûn astengên nû bixwaratîne. Her wiha şer û pevçûn tiştên ku jiyana astengdaran asan dikin jî ji nav dibe. Ji ber wê divê em li hember şer û pevçûnan bin. Ji ber wê divê ji bo çareserkirina pirsgirêkan dişûna şer û pevçûnan de em rêyên diyalog û müzakereyên tercih bikin. Diyalogla, müzakereyle sorunların çözümünü savunmalıyız. Tedaviya komxebatê da rêziknameya daireyên astengdaran û li hember astengdaran belgeya helwesta Dem Partiyê û şaredariyên Dem Partiyê hat eşkere kirin. Em astengin em gerek neşoğlin. Em astengin gerek em nejin. Em astengin gerek em jî pena saxlama divî dünyayê da hevaltî bi dünyayê re nekin. Yani em gerek asteng gerek em tim asteng bisekinin. Em gerek jindirê mala xwe dernekevin. Em tim di nava çar hebdûwara de bin. Li rastî hewceyê got ev serokatiya daire astengdara her bajarê de hebe. İşitme engellilerin yaşadığı problem. Pirsgirêka sereke a kesên nabihîsin nebûna tercümanan e. Li saziya kar, li edliyeyan, li nexweşxaneyan, li şaredariyan pêwîstiya me ya sereke tercümanin. Bizim en büyük ihtiyacımız tercümanlar. Bir gün değil, her gün yeni bir yaşam sloganıyla birbirine de hoşçayla Jaliyê Dem Partiyê ve hat ragandin ku dê ji bo dibin banê hemû şaredariyên bajar û navçeyên di destên Dem Partiyê de ne jî kar û xebatên avabûna daireyê astengdaran hewl were dayîn û ji bo pêkanîna wê yekê hemû tiştê were kirin. Abdülselam Akinci Rûda, Ahmet. Digera yazdemîn ya Festîvala Filman ya Navdewletî li Duhokê temaşevanê nêja 11 filmên ji Bakurê Kurdistanê têne nîşandan. Yek ji filmên ku bala bîneran kişandiye ser xwe filmê bi navê The Virgin and Child ku behsa serpêhatî û berxwedana jinên Kurdên êzdî dike. Heta niha 4 xelat wergirtine. Bi nev Şabêrîvan derhêneriya wê filmê kiriye dibêje wê xwestiye bi riya film balê bikişîne ser berpirsyarên komkujiya ku bi serê êzdiyên Kurd hatiye. Yazda film ji berhemê sînemaya Bakurê Kurdistanê di yazdemîn gera Festîvala Nêvdewletiya Filmên Duhok dihêne nîşadan. Melekê Tewz, melekê hemû melekan, li ber tava pîroz ez xwe davêjim bextê te. Filmê The Virgin and Child ji derhênana binefşa Bêrîvan êke ji wan filman ku bûye cihê serinca bîneran. Kurdî dizanî? Tu êzdî? Herê.
زوردان مجبو کو ام ببن مسلمان فیلم بحثا برخوادانا جنین ازدی دکر لی سالا 2015 دست به دروست کرنا فیلمی کریه پشتی 6 سالان به دیماهی کاتیه تنها 4 خلات برینه دوی بیستوالی جی ده لیستا پیشبرکه خلاتان دایه میشی ریا به چی رو که توازم بیش پرسا بگم با نسکرن جنوسیدا یزدیا و برپرسیار کینا که بسگنم بینرین کینا کی به جنوسیده و برپرسیار بود. هشت جه فیلمین باکوری کردستانی ده لیستا پیشبرکه خلاتان دانو سین دنجی دناوا فیلمین پانوراما فیلم هیوی جه در هنانا اورهان اینجا فیلم وکرنا فستیواله بو فیلم لسر چیروکا خاله خوچه کریه خاله وی کرین و فروتنا پازی دکر پشتی ایکی همی پاروی برین جاردن دو پاس کرینو بردامی دای کار خواه اوی جه وکریه چیروکو دناوا ویستاوالان دا دهتا نیشادان زن کچان تشتیک وقت برواسته اوی چیروکا خادم نزه 20 سال بری کاره حیوانات استاندن و دفروتن و امریکه که توی خاپاند هر تشتی خوهنده کرد و پشتی جیانای مفهو یعنی هنه قباش نچو işte deyindar dağıtın peri kodukasın edine yok dikirın tişki xalim nema و پشتی دینی کو قدان هنکی ما مالباتای ما پره توپ کر دینی دا اینکه جه ملت کو تخاپان نه پره کتوب دی ما ندیجی دبه اینکه جه گو کم بده 2 سال جو در و خبتی و شورا دو پزاستان پزی زیده بو فیلم چیروکا مجی سرویه یعنی معرف هر تشتی قهوندا که لجیان معرف باش نابینه دقیقه مجگو برا نقده یعنی تدی روناهی که پچوکه به امپایوی روناهی هرن 107 فیلم دناوا 11 گرا فستیوالا نیو دولتی دهوک دهننی شدان فستیوال نه حتی 16 وی مهه بردوام دکه اف قربال خال ویرت هتدیتن به شهر زوراوی گفتگو نقاش دیتا کرن دنابرا سینماکاران چه سینماکارن کرد له همی پارچین کردستانه چه اوین جه اوروپا و امریکا و ولاتندن لویر آماده بوین بوی چنده که آلگورا بیرو رایا بکن و سینمای کردی بگهین آسین بلندتر نایف رمضان رو داو دهوک ارشاد نوچه به سپونسریا FIB